moretsi o rategang. Jaanong re gorogile ko thuteng ya matlhomola. Ka ba ka utlwa moopedi wa Motswana a re o kokoteletswe ka dimapo tsa ditshipi mo thutaneng ya Golgotha. Ha ba mo kokotelela jalo go na le disenyi tse pedi. Se sengwe se mo letsogong ja moja, se sengwe se mo letsogong ja molema. Ha godimo ga gagwe go kwadilwe ka ditlhaka tse di tona tseo di reng Jesu wa Nazareta, kgosi ya Bajuda. Jaanong re kopana le kwana ya Modimo e tlosang bolao jwa lefatshe. Ha ntse ba mo faphamolola, ha ntse ba mo kgwala ka mathe, o didimetse jaaka nku isi wa tlhabong. Jaanong re kopana le ene, etse madi a na omenetse, le mmele o sula bogatu, a sa tlhole a utlwa peini mo mmeleng wa gagwe. Ha lebelela sebako segolo sa gore a ba sotlakakilwe ke gore re bone botshelo le gore dibe tsa rona di tla di tshwarelwe. Jaanong re kopana le ene, a bula molomo kwana ya Modimo, a bula molomo kwana ya Modimo. Kgetlho la ntlha a goa ka lentswe le legolo, rara ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang. Ke sologela gore bago ba bangwe ba neng ba kopela boitshwarelo. Baithuti ba Baebele ba re go ne go na le monna yo o nnang makgorong wa lekgotla la ga Pilato ka leina la Cataphilius. Lenyana ga Pilato a mmotsa ka dipotso ya leharaba, a mo faphamola ka seatla a re o arabisa jang kgosi, gonne kgosi tsa nako eo go a bonana ne di sa arabisiwe. Mme jalo le ha sotlakakilwe, ga ka a batla pušološo, ga ka a batla gore ba welwe ke melato, a tsaya melato yotlhe ya batho bao a e rwala mo magatleng a gagwe, a re rara ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang. Ga ke itse ke bua le mang yo ke mo kopelang tshwarelo, o ne a sa itse gore go betela ga ngwana yo monnya o tla ya botshelo jotlhe ko kgolegelong. Lelapa la gago le tla sala le sotlege, o tla nna setshego sa setšhaba. Mme le ga go ntse jalo, Jesu ka sebele toto la Iseraele o ba kopela boitshwarelo gore Morena ga ba itse go na le batho ba lehatshile le ba lehatshile ba tle ba akanye jalo moretsi yo o rategang gore o a itse. Batho ba lehatshile go na le bo maitse gotlhe, batho ba lehatshile le ga o palelwa ke selo, ga ka ke a supa gore se a mpanela. Mothaope yo mongwe le ga o palelwa ke lelapa a kampo a dirisa dikgoka. Re eme ga mo mosoga wa letsatsile re kopa boitshwarelo ka ba ka utlwa moopedi wa Motswana ntse a re boitshwarelo jwa Modimo jona ke a bo batla, a ke bo utlwa mo pelong ya e bolelela, ke mo poigong ke mo hihi. Rara ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang. Boitshwarelong re bo bone Josefa wa Modimo
kgonagalo ga nnatla go ga gabo ba ga gabo ba patarasa go ya go batla dijo kwa gapeto ha ba tsena kote ba ikhala ile letona a ba kopela boitshwarelo a tla ba sa itse gore se ba sentirang se ba ntlotlomatsa ka ga sone a ba kopela boitshwarelo puo ya tona ya e buile a re a re o santse a tshela mme ke a kopa le rona mo pasekenye a re a tshela mo teng ga rona mme re nna le boitshwarelo a re a kukubologa mo teng ga rona re a go nna le boitshwarelo mme re ga re itshwaretse banka rona jaaka re ithata hela jaaka thapelo ya morena e re o re itshwarela melato ya rona jaaka le rona re itshwarela ba ba re sitetseng re bue go tswa mo botenyeng jwa dipelo tsa rona ra ra ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Jesu Kriste morena. Amen. Puisano e simolola magareng ga disenyi tse pedi. Puisano ya ntlha e simololwa ke sesenyi seo mokwadi a re se kwa letlhakoreng la molema. O botsa potso e Majuda a kileng a e botsa ya gore Mesia ke mang. O botsa potso e reng a ga o Mesia na. A ha se wena yo rileng o tla thusa batho. A ha se wena yo rileng o tla tsosa batho mo mashing. Nka re mo mokgorong re leketla re na le wena ipholose le rona
o re pholose phutego ye ntle e ratwang ke Modimo. Sisinyi se ga se ipuelele se le nosi, sisinyi se a iteba se lebele ba bang. A re ipholose le rona, o re pholose gonne le wena batho ba dirisa leina ja gago ka phoso, batho ba ipitsa ka wena mme ga ba re sepe ka wena. Dikereke di dintsintsi mme bosenyi bo tletse-tletse, leina ja gago le dirisiwa ka phoso. Mme ha o re pholosa le wena o tle o ipholose, gonne dikereke ga di sa go rapela, di rapela bao di ba di simolotseng. Ka lebaka leo o tlhoka gore o ipholose, le rona o re pholose, gonne ka sebaka se re eme mo bokgorong mo bana ba rona ba kalediwang ke batho ka dipetelelo. Mme o tlhoka gore o ipholose, le rona o re pholose. Sisinyi se seng se tsena mo dipakeng se botsa potso ya botlhokwa, a ga o tshabe Modimo na? A ga o tshabe Modimo na? Ga o tshabe Modimo na? Ke bone batho ba ba tsenang kereke mme ba sa tshabe Modimo. Ke bone batho ba ba rapelang ka leina la ga Jesu mme ba sa tshabe Modimo. Ke bone batho ba ba aparang seaparo ba tshaba seaparo go feta go tshaba Modimo. A ga o tshabe Modimo na? A ga o tshabe Modimo na? O rapela ka lerato mme o sa rate beng ka wena, o ka selalelong mme o sa dumedise modumedi mo. Ga o tshabe Modimo na? A ga o tshabe Modimo? O dira dilo tsa gore ne re sa tshwanela go di dira. A ga lo tshabe Modimo ba gaetso? A ga lo tshabe Modimo le polaya dikereke tsa Modimo ka ntlha ya dintwa tsa lona? A ga lo tshabe Modimo na? Sisinyi se botsa potso e reng ntlha le kopana sontaga le sontaga mme moya wa Modimo le siko mo teng ga lona. A ga lo tshabe Modimo na? A ga lo tshabe Modimo? A re o nkgopole, o nkgopole. Lefoko le go gopola ba gaetso is to remember. Mme go na le mokwadi yo ke mo ratang yo buang sengwe ka lefoko le. A re to remember is not only go gopola, ke go kgobokanya di-pieces tsa botshelo. To remember. A re kwa thoteng ya marapa o meletseng, lesapo la ya ko lesapong la lona. To remember, go buseletsa kwa morago. Monna yo o ra Jesu a re ke phatlaladitse botshelo jwa me mme ke kopa remember me. Busetsa botshelo jwa me kwa sekeng, phuta botshelo jwa me o bo behe sentle jaaka o ne bo simolotse. O nkgopole fa o tsena kwa paradieseng, nkgobokanya Jesu, mphuta Jesu, busetsa botshelo jwa me mo seemong sa bona. Jesu a mo araba ka wa rona Modimo wa araba ka wa rona Modimo. Ke butlile moopedi o la re Yesu ya lalela kodwa ena phendule. A re o phendula bantu ba bona, o phendula bantu bangasaboni, o phendule busuku, aphinde aphendule emini. Wa rona Modimo wa araba ya ra utlwile puo ye ya disenyi tse pedi. A mo araba gonne wa rona Modimo ke mmone araba bana ba Israela. Ra moshare ke utlwile, ke bone, ke utlwisisitse go tshwenyega bana baka kwa egepeta. Mme jwale ke theohile, ke mo utlwile araba mosadi o la Mosamaria a re ba gaetso a mmaruri ka re gompieno jang with immediate effect, without interruption. Gompieno jang today daglets o tla nna le nna kwa paradieseng. Jesu ke kgosi.
morwa bona mmagodiong. Ditiragalo tse ke ditiragalo tsa lerato, ke ditiragalo tsa kutlwelo botlhoko, ke ditiragalo tsa tlamelo le boikarabelo. Sa ntlha re bona Jesu a lelala legodimo a re kopela tshwarelo rona baleufi ba ba tlhomolang pelo. Re mona a retologa a lebaganya matlho le sesenyi, a se solofetsa, a se netefaletsa gore gompieno o tla nna le ene ko paradaiseng. Jaanong ya ra leba kwa tlase a tsepamisa matlho a gagwe mo go ba gagabo, e bong Maria le moruto ya o neng a mo rata Johane. Seo ke bokao ba gore lelapa le tla pele. Ke adimile mantswe a tswang mo go Mother Teresa a re ga o kake wa baakanya batho kwa ntle o sa baakanye lelapa la gago pele. Ga o kake wa baakanya batho ba bangwe bana ba gago ba le makgasa. Mosadi bona morwa bona mmagotio. Jesu ha lebelela mmagwe a mo tlhomogela pelo, a gopola matlhomola a tlo go feta mo gone morago ga gore Jesu a shwe. Matlhomola a Jesu a naganneng ka nako eo le mo sefapanong. O gopola gore mmagwe o na nna moimana a isa ba kopane le leope, mme a gopola se o gopola gore Josefa o ne a batla go mo tlhalela mo sephiring. O gopola gape gore mmagwe o ne a sena lefelo le a ka mo begelang ko go lone, mme a newa lefelo ke setale sa dipitse. Batho bao ba tshwanetseng go amogela mongwe wa botshelo go sena ope o batlang go mo neela lefelo. Wa ikgopola le ene gore kana ke ngwana wa moshimane yo motona yo tshwanetseng go ela lelapa tlhoko. O gopola gore o kile a sala ko tempeleng mmagwe a sa itse kwa leng teng, mme ka nako eo mo re leng teng gone anong mmagwe o ne a ka nagana gore ngwana wa gagwe o irilwe women trafficking. Mosadi bona morwa ke yo, morwa bona mmagoti yo. Ebile gape mo nakong ya gone anong ne re ka nna ra nagana jaaka the mother of Jocelyn yo rekisitseng ngwana wa gagwe ka 20,000 a ba ikgatla gore o famous o tlhagelela mo TV. Ke mang mosadi yo ka nnang le boroko a lebeletse ngwana wa gagwe a kgisitse ko sefapanong? Jesu ha gopola dilo tse tsotlhe tse o lebelela Johane moruta wa gagwe yona mo rata bogolo segolo. Ha mo lebelela o mo neela boikarabelo jone le kabele wa gagwe ka gore yene ka nako eo o mo makgateng a go swa. O re morwa bona mmagotio. Mokwadi o re ka nako eo Johane a tsaya Maria a mo tlhokomela a mmaya ko lelapeng la gagwe. O gopola gape gore mmagwe ke motlholagadi, o tlhokagaletswe ke monna. Ha mo lebelela o ipotsa dipotso gore mmagwe o tla sala a tshela jang, mme se ke sesupo sa lerato, ke sesupo sa mokwadi wa Mosotho a buang ka sone a re lemogang rato la Jesu le molemo. A rata ba sa mo rateng, a batla ba sa mo batleng, a fumana ba timetse o mohau. Jesu re beela motlhala wa go rata, Jesu re beela motlhala wa go tlotla, o re beela motlhala wa go tlamela batsadi ba rona. Re atle ka nako e nngwe re ba fetogele ha re na le gone, re ba furalele, re be re ba itlhokomolose, re ganele gore ke batsadi ba rona
go ba ne ba le manganyana mme ka nako e ba tlhokagetseng re be re ba direla phitlho tsa malongonobo mme Keresete wa re gwetla mo letsatsing la gompieno gore mosadi bona morwa ke yo mma bona ngwana ke yo Jesu jaaka morwa ya motona mo lelapeng o tsaya maikarabelo ao ka nako e ya loso la gagwe wa nela tsala ya gagwe moruto yona motshepile Johane ka nako eo baruta ba bangwe ba ne ba le boditse phokoje a botsala jwa boammaaruri go ya losong fela jalo re neelwa boikarabelo mo magetleng a rona gore jaanong ga re dinao tsa ga Jesu Keresete ke rona bao re tshwanetseng gore re mo tsamaele re diatla tsa ga Jesu Keresete ke rona re tshwanetseng gore re mo direle re molomo wa ga Jesu Keresete mo lehatsheng ke rona re tshwanetseng go paka ka leina la gagwe mosadi bona morwa ke yo mora bona mmago ke yo ka Jesu Kriste morena wa rona amen. jaanong go le hihi mo lehatsheng batho botlhe yete ba tshaba sefapano batho botlhe ba sutha go sone jaanong ga o setse o le nosi o na le poiho jaaka motho wa nama le madi jaanong ga o setse o le nosi o na le go iputsa gore ke tla thuswa mang konyana le ene bagaetsho o tsena mo nakong ya pitlagano o tsena mo nakong ya tlhokang mothusi mo efangedi mareko a re Eloi Eloi lama sabakthani mme re kopana gape le Matheo a re Eli Eli lama sabakthani jaanong Jesu ha bagaetsho o bua puo e lefatshe le sa itseng o bua le rragwe kgale a buang la batho kgale a raya Modimo a re ke ba batho ba gago ba jaanong o itsenya mo ditlhakong tsa pogisego o raya Modimo a re rara o ntlogeletseng Modimo wa me ke ngantshiya jaanong o bua puo ya babolai ba gagwe ba sa itlhaloganyeng o bua puo ya Searamik gore ba ska ba tlhaloganya gore o bua le rragwe ha re Eloi Eloi lama sabakthani ba re tla utlwa gore Elia o tla mo thusa ka gore hararam a bua le rragwe le hatse le akanya gore o bua le motho
bona malemathi ha rara Jesu ha bua le Modimo batho ba akanya gore go tla nna le motho yo mo thusang Eloi lama sabakathani mokgaetso o tshetsa mo 2025 o le ka botshelo ba se ka itsene ga go direge sepe ke a go kgwetla ba se kanya 2025 ha o la moya Eloi lama sabakathani ke ra le wana ngwanaka yo o jelwang ke nyaope ska tshaba go bitsa Modimo o tshepegile Modimo wa rona wa utlwa wana mme o sotlakakiwang wana yona le dipadi wana yo re Modimo gayo ema mo pasekeng eo Eloi lama sabakathani Modimo wa me o ntlogeletseng wa utlwa Modimo yo wa tlhaloganya Modimo wa lemoga Modimo yo wa itse ha o ka mogwa ka pasekae phetogo e ka nna mo botshelong ba gago ke ra lwena mokgetso yo re Modimo gayo yo re nke a rapela yete Modimo ga nthusi mma ke go rema itse bo tsatsi ja le moso wa letsatsi je ke go ra ke re ra ba rona wa utlwa una utlwa hanna a bebentsha melong ko tempeleng a kopa ngwana a sa bui wena o santse o na le tšhono ya gore motho wa gore a re goa o re Eloi lama sabakathani Modimo wa me o ntlogeletseng ha ke tsamaya mo strateng ke sotlega batho ba tshega ka nna o ntlogeletseng ha ba ngwanake ba diriwa human trafficking o bo didimola hela Eloi lama sabakathani o go raditse selela sa gago se utlwa ke wena le mosamo wa gago go raditse batho ba tshega ka wena ba re tla bona gore o tla fella kae ke a go kopa ba se kenya 2025 Eloi lama sabakathani Modimo sentogele ke tshegiswa ke lefatshe rara sentogele batho ba ntoya rara sentogele batho ba nja di-post tse ke tshwantseng ke tsene mo go tsone Eloi lama sabakathani ha o ka go moso a tsatsi je o reditsa Modimo wa rona ha o ka go phakela ya tsatsi le o tla tla ka thuso wena bole mo mosong ha o tsoga morena thuso tsa gago ha ke di gopola tsohle molemo le tlotlego o ntsamaisitse sentle Eloi lama sabakathani tse Modimo a di dirileng wa di tlhokomela
tlo re rapele momamedi ya molemo. Bua morena mohlanka o reditse. Dula lelemeng la ka ntate le mora le moya. Hore ke tle ke phosetse batho ba hao ditaba tse molemo tse tswang mo go wena. Ka Kriste morena. Amen. Morago ga moo ka Jesu a itse gore tsotlhe di weditswe. Gore lekwalo di dirafadiwe gotlhe. A goa ka lentswe a re ke nyorilwe. Ke ka morago ga gore Jesu Kriste a eme sefapanong a kopanya motho le Modimo. Ke ka morago gore Jesu Kriste a fe motho promise tshepiso ya gore ke tla nna le wena. Ke ka morago gore Jesu Kriste a dira gore batho ba neng ba sa bonane ba tle ba bonane. Ke ka morago gore Jesu Kriste a lose unity le ntatagwe a ivuseditse mo go yena. Jaanong o goa ka lentswe le kwa godimo a re ke nyorilwe a itse gore makwalo a boitshepo a tlamegile gore a phethagale. A utlwisisa gore jaanong ke nako ya gore sa ileng sa kwalwa sa go tla nna jwalo ka nku e iswang tlhabong e didimetseng ya phethagala. A tsenwa ke lenyora a nyorwa mmeleng ke lebaka fela lenyora le mo fitlhela a tswa leetong le letelele la sefapano a dutse ka hodima thaba. Lenyora le mo fitlhela ka mora ga ura tse thataro. Lenyora le mo fitlhela ha le fitlha mo gena ya ba leleme la gage le omeletse le magalapa a gage a omeletse. Baoki le dingaka ke dipaki tsa sena gore ha o ka bidiwa ya ba ha o fetsa go bidiwa ya ba o ntse o tsamaiswa mo leetong ha o tsene ka hodimo ga sefapano matsogo a sa itshwarelletsa go se mo o ka yang teng. O tsenwa ke lenyora le le makatsang le Jesu a tsenwa ke lenyora mo mmeleng wa gage. Itse a tsenwe ke lenyora ba tsaya thupa ya mosiame ba ina mo bojaleng bo botsagaga ga ba ineteng ba tsaya ba inolosetsa kwa godimo ba mo naya yona gore a tlanwe ha se ga tlhola ntlha ba dira se ba se dirang le ga ba itlha ka godimo ga thaba ba dira seo ka thira ba itse ba phetha makwalo a ba itsepa ba lebetse gore mosha o kile go bana ba Israele tsayang thupa ya mosiama le tsenya mo mading a konyana lo take mamati a lona gore tle re ga lenyoloi le heta le tle le bone fa le fetsa fao le skela tswa ka mamati a lona bo itlhala bosigo bo boisa. Sometimes batho ba dira ditiro tse ba naganang gore ba di direla go golomeletsa ka ntse ga ba itse gore ba pheta tse tshwanetseng go phethagala mo botshelong ba gago. Ga ntse ba itse ba dira tse di kwadilweng tsa botshelo ba gago. Ba naganne gore ba mo tlhekefetsa ha ba mo naya asaini ka ba bojala bo botsagaga ha ba mo naya bona ka thupa ya isopa ba lebetse gore at the beginning se ile sa diragadiwa. Ba lebetse gore thupa ya isopa ke yona e tlisang botshelo. Ba lebetse gore asaini ke yona e reng ha maqeba a tswile a le botlhoko dintho di tswile motho ka ba phofolo go berekiswa asaini go botlhoko bo tla bo kokobele. Ba lebetse gore ba pheta se se tshwanetseng a goa ka lentswe le kwa godimo ke nyorilwe o ne a nyoretse nna le wena because we have been silent in the midst of abuse. Re didimetse re bona lehatshe le sa re sepe ka ditlhekefetso tsa bana le basadi. It's a high time we get first so that our quench re tle re fumane metsi a botshelo ka ba ka utlwa moopedi a re he ba nyogile tlo letle sedibeng sa botshelo le rona le nna le wena. It's a high time we call upon him re go yena ke nyogilwe. I have been silent in the midst of abuse ke nyogilwe ka Kriste morena. Amen.
Mamedi ya ratwang ke Jesu. Re kopana le lentswe la botshelela le buang ke konyana sefateng sa Golgotha. Ka mora hore ba mo nose a sene o bua mantswe a nareng ho phethehile. E ne e se lekgetlo la pele Morena Jesu a bua mantswe ana. Wa buile ka letsatsi le leng ha rapella barutuwa ba hae a re ntate nako e tlile ya hore mora hao a tlotliswe ke wena ke phethile mosebetsi o neng o nneile wona diritsa di a tsamaya ba sa boneng ba bona ba kulang ba ntlafetse ba sa tsebeng kapa ba kenweng ke meye ditshila ba fodile ho phethehile ke phethile thomo yeo neng o nneile yona baratiwa mantswe ana a ho phethehile bahlalosi ba Bibele ba re ka sekgerike ke tetelestai jwale lentswe lena la tetelestai le ne le bitswa kapa le sebediswa ke lekgoba kapa mohlanka ka nako eo e ne re ha ba mona ba kgora ha ba mona ba nang le maemo ba qeta ho ja tafoleng ho setse makumane ebe o tshwere lesela le lesweu ntse a re tetelestai re ka tla jwale le rona ra tlo ja makumane a e wan tafoleng ho phethehile dikgorane di jele ho phethehile ba nang le matla ba kgotse ho phethehile le bomme le bontate lentswe lena la hore ho phethehile re le sebedisa jwalo ka lentswe la tlholo ka mora hore motho a phethatse tabatabelo ya pelo ya hae ka mora mosebetsi o matla wa letsatsi motho o hloka hore a phomole mme a phomola hore ke phethile mosebetsi wa letsatsi la kajeko lentswe lena re ka le sebedisa hape ha batho ba dutse ba rera hloho ya ngwana motho wa utlwa meleko ena e re ho phethehile ha ka ke a tsoha ha ka ke a phahama hobane seo re se rerileng ka ena se phethahetse ho phethehile baratiwa jwale Morena Jesu ha bua mantswe ana a re ho phethehile e ka bua mantswe ya moroki ya reng o fedile ke lehlonolo dithohako tse nkgarametsang di kgutsisitswe ke Jesu ho phethehile ha ke tsebe bohloko ba pelo ya hao ha ke tsebe tlhoko ya pelo ya hao ha ke tsebe tlala ya pelo ya hao ha ke tsebe lenyora le bothata ba bophelo ba hao mare ke ne ke re ke o bolelle ka mantswe ana Jesu ha na re o phethehile o na re jwale le wena o ka atamela modimo ka lebaka la bohloko ba hao mme le bontate ke ne ke re pasekeng ena o sa natse maemo a o re iphumanang re le ka hare ho ona a re tsebeng hore Jesu o re hloletse sefapanong o re hloletse maikutlong a rona a tebekaneng o re hloletse maikutlong a rona a senyehile ho phethehile ha re ya lokela ho tshaba sebe ka o sa feleng ha re ya lokela ho tshaba bohloko ka o sa feleng hobane re hloletswe ke konyana mantswe ana a tiswa ke moroki wa kereke ya ka hare empa jwale ho fedile madi a lefile Jehova o kgotswe ho phethehile re hloletswe ba haeso a re ke re tlohelle ho tsamaya jwalo ka batho ba imetsweng a re ke re tlohelleng ho inyatsa a re ke re tlohelleng ho ikutlwela bohloko a re ke re tlohelleng ho phela seo batho ba batlang re se phele ho phethehile ke mantswe pasekeng ena a o ke o phethahale ka ditoro tsa hao a o ke o phethahale ka ditabatabelo tsa dipelo tsa hao ka Kriste Morena amen.
jaanong nako e gorogile ya gore konyana ya modimo e tlosang malewa lehatshe e etse pegelo mme ha dira pegelo go ya ka tsela ya kgodiso ya sejuta kapa go ya ka setso sa sejuta bana ba majuta le bagolo ene re ha letsatsi le phirimile bana le letsela leo ba le alang mo godimo ga piano ka gore majuta ene e le batho ba ba beileng dipiano mo gare ga matlo a bona ba ne ba ala lesela le mme ene re ha basimane ba le ala ba ne ba bala mokwalo o kwadilweng mo leseleng leo mokwalo o neng o kwadilwe ke beya moya wa ka le bophelo ba ka matsohong a gago e ne le thapelo e neng e rapelwa ke bajuta e ne se thapelo hela e ne le thapelo ya bosigo kana bosigo bo na le dilo tse dintsi yo bosigo bo na le dilo tse dintsi mme a dira pegelo Jesu a re ra ke neela moya wa me mo diatleng tsa gago mme ka puo ya segeriki ba re ke paratitomi go kaya gore go neela sengwe sa gago sa botlhokwa o se neela motho yo o mo tshepang jaanong Jesu o neela moya wa gago mo diatleng tsa go diragala seo dikwalo di se boletseng rara morwa moya modimo yo boraro a le mongwe jaanong a re rara ke neela moya wa me mo diatleng tsa gago Jesu o ruta borre gore bana ba bone ha ba bona diatla tse di boloketsegileng bana ba bone ha ba bona diatla tse ba solofetseng mofuthu mo go tsona ha ba batle ha ba bone diatla tse di ka ba gatelelang ha ba bone diatla tse di ka ketekang mme wa bona rara ke neela moya wa me mo diatleng tsa gago ke batla gore wena moretsi wa Motsweding FM e tlela ha ke konka le wena o le kwa kgolegelong o dirile dilo tse di tshabegang ngwanes tlo dumele topollo o e amogele sefapanong tshwarelo e teng le botshelo jo bo nnetseng ruri ke bua le wena ke batla go konka le wena o le mo beteng ko sepetlele o sa tlhole o tlholwa ke bana o le mo botutong jo bogolo ke konka le wena ke go raya kere le wena Jesu o go ruta gore o goeletse o re rara mo diatleng tsa gago ke neela moya wa dira go ya ka fa thatong ya gago mo diatleng o nkutlwe mo diatleng tsa motho o tlawa mo diatleng tsa motho o tla ya le ditleng mo diatleng tsa motho o tla golagana ko diatleng tsa modimo o bona botshelo jo bo nnetseng diatla tsa modimo di a boloka diatla tsa modimo di a tshedisa diatla tsa modimo di a hodisa diatla tsa modimo ga di bolae tlhogonolo hala mo pasekeng ya 25 ke batla go go raya kere e tlere ha moya wa gago huduega dithogakwa di go kgarametsa a di kgotsisiwe ke Jesu o tla o re
Rara, ke neela Mohammed mo diatleng tsa gago. Bona selelo, bona selelo se ke se bonang sa mosadi yo o dubilweng ke monna. Bona selelo. Bona police station, basadi ba dutse ba rurugile. Rara, ke neela moya wa mo diatleng tsa gago 2025 ke a go abela ke re mmele pelo le moya motho kaofela ke go beela tsona ke ditela wena ka go nolohala mo pasekeng ye. Moretsi wa Motsweding FM re palame thaba e ka re madi a Morena Jesu mo nakong ye a ka re rothegela bohle mohau wa modimo wa re aparela bohle. Hallelujah. Hallelujah. A ko re motho o gaufi le wena Morena Jesu Kriste wa go rata. Morre o re Morena Jesu o a go rata. Re a leboga moretsi wa Motsweding FM gotlhe mo ka tswang o reditse o le teng mo mosong wa letsatsi la Labotlhano wa tidimalo. Re na le mantswe a re a utlwileng bo batlhankeng ba modimo ha ba bua ka konyana. Hallelujah. Jaanong re a go tshobokanyong re moseki re a go tshobokanyong ya mantswe otlhe re utlwile gore madi a rothile. Hallelujah. Madi ha rothile re moseki boitshwarelo botsile vese re diphuphi tsa madi dithogako tse di kgaranetsa batho di khutlisitswe di
kgutlisitswe ke Jesu. madi ba re serapeng sa kgetse semane Hallelujah. diphuphi tsa madi tsa rothela fatshe Jesus. jaanong re mosekiri ya kopana khwaere ya rona re opeletse monate Yeah. ke kopane ba shapele matsogo se ka tshaba Hallelujah. halleluja Hallelujah. ke kopa gore ha re ya kogo mookamedi tube Yeah. a ye go re etsetsa tshobokanyo ya mantswe ya re ye go e tsaya ko phuthegong pina e go na le mantswe a monate mo ke a utlwa ke a bona re tle re e tseye ka mo Ka mo phuthegong. halleluja mo phuthegong Jesu, Jesu. ai
Hallelujah! Libinso la mutimo de pokwe. Ora swa mutso ya femme so si utlwang. Hallelujah. Remo Methodist ya muntsiwa. Hallelujah. Hallelujah. Hai. Ki utlwa modimo. Hallelujah. Na ki utlwa modimo. Hallelujah. Amen. Pomele bontate. Moretsi wa motsweding ya femme. Mo le leng teng o reditse lo mo setšhabeng sa gago o reditse o le ko gae o reditse go mo le go mo leng teng re mo mantsweng a supileng tate moseki The brain. re a go mo ka meditume Rago tlhatlhoga. Re tlhatlhoga thaba mo ka meditube. Ke phura marapo. Ke ena tleng gore direla tshobokanyo ba gaetsho. Humo ya katiko. Humo ya kaba. Ebese. Esenzai. Anefu. Ari. Humo ya. ai Humo ya. hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Moka meditube. Kina. Moretsi o montle wa Motsweding FM mo mosong wa letsatsing tumelle ke go folose go godimo ga thaba mepele ke go folosa ntumelle ke go fe dikgang tse di botlhoko-tlhoko tseo ke di amogetseng mo mosong wa letsatsi dikgang tse di botlhoko ke tse di reng Satane wa admitile ko ICU ha ke ba botsa gore go diragetseng ka Satane ba re ke utlwile a re Jesu hanela moya lefatshe la tsikinye ke tla fela ka lentswe le le nosi hela le le reng ruri mewa ya rona e falotse gale re
boithatelo ka rona gale re opela sefelo re sa molakatse re ithata re itshepa re re ke rona ba ba botlhale ruri mewa ya rona e falotse o tshamekile ka rona o thubile malapa a mantsi di-relationship di phatlaletse ruri mewa ya rona e falotse communication pakeng tsa lelapa ha e sa leyo o re tliseditse letlhogo o re tliseditse boikgogomoso empa ka tsatsi lena boitekanelo ga boyo mo go rona mare rona re falotse jwale kanonyana bana ba rona kgale ba betelela botlwekwe ba le 7 years ko Bloemfontein a le 3 years go tletse selelo ka tsatsi lena ke bua mantswe ga Johane o tla phimola dikeledi matlhong a lona bohloko bo keke ba tlhole bo ibati ruri mewa ya rona e falotse ka ba ka utlwa ko thabeng ya Golgotha ba simolola ba kwala dikhula bek ba theoga thaba gobane mo go bone go fedile mission accomplished kante ga ba itse rona ba re theogang kwa godimo ga thaba re bina se fela jo ke motlolo-tlolo ga ke rato le nna ka rato le leka ruri mewa ya rona e falotse ba bangwe ba rona ga ba theoga thaba ye ba theoga ba tletse poposelo mo difatlhong tsa bona ba bangwe ba theoga thaba ye ba e fologa ba tletse khutsafalo mo matlhong a bona mare lentse le nosi fela o na re thaisitse a re o tla re tshwara o tla tshameka ka rona o tla re kgarakgatsa kante ga ba itse madodana ba binapina kudala ndizula ndifunano yeso namhlanje ndamthola mewa ya rona e falotse seriti our dignity has been restored gale ke tsama fela jwale ka nku e sena modisa a thi Jesu o nampona a ke lela jwale rush mewa ya rona e falotse ba bangwe ba ne ba bua mantswareng nka se fole kankere yena e tla fetsa ka nna e ntsenya ko lebitleng kante ga ba itse konyana ko thabeng ya Golgotha ya tlisa injection ya re ha o tswa mo wa re e ka jeno ke fodile ke ngwana modi rush mewa ya rona e falotse ba ne ba re ga o kake wa bona tiro o tla boibisho ba re o le matlhalela ba re ga o ka kwa bona tiro ke go fa the assurance mo pasekeng ya 2025 ga o tswa mo godimo ga thaba yena ba tla go botsa dipotso ke ka baka la eng o seke wa tshaba o ba re ore e sale ke ihlatswa teng ke ntse ke bina topolo rush mewa ya rona e falotse rush ba ne ba bua ba re ga o ka ke wa nyala ba re ga o ka ke wa nyalwa o tla nna le fetwa tsala ya me ratega moopedi wa Mosotho ena ba re sebe se le thata se tla nkantametsa go ba gaufinyana le moreti rush Motsweding FM gompijeno ka mantswe a supileng ya rapola batho ba ba jang sekgowa ba re ore ba ya in the pepenen ka lentswe la gago nna le wena we are in the pepenen diphiri le makunutu tse kgale di patilwe di a tsejwa
ka letsatsi lena ka madi a ga Jesu. Ke kile ka tswa ka tsatsi le lengwe ka ya ko Durban ka ra batho ka bara kare ke batla fela hotele e leng gore na le sea view ke kgona go bona lewatle. Yana ha ke tadimile ka bona lewatle bosigo, metsi a teng a ntse a huduega, metsi a teng a ntse a huduega. Ha ke tswela ko ntle a ntse a re ke botsa gore metsi a dira motho o itse gore a ntse a re a tlosa matlakala a itlhatswa. Le wena moretsi wa Motsweding FM o tlatsitswe ka madi a kwana, matlakala otlhe a mo thoko ga letse o tlatsitswe. Rusi mewa ya rona e falotse mo gare ga mmutlana wa mothaisi wa yone. Ga le re thaisitswe bagetso, ga le re tshela botshelo jwa nkgate ke tlhaname, ga le re tshela botshelo jwa wa mpona, ga le re tshela botshelo baruti ba buile, ga le re tshela botshelo jwa mme ga mpone. Maruto a moopedi yo ke mo ratang thata gore ka niekelelwa ngowethiko ndophalala njengamanzi. O bua nnete mogaetso, fologang thaba le yeng ko lefatshe, ha le fologa thaba le tsamaye le ngunaguna le kgoma le ntse le re mo go bona, ha le lakatsa o tseba ka mo re pholositswe. Mamelang a re le jwetsa re le supisa tsia. Rusi mewa ya rona e ne senyegile ka baka la bana ba dinyaope e falotse. Ruri mewa ya rona e ne senyegile ke go kitikiwa ke mosadi, ke go kitikiwa. Ba teng basadi ba ba ketekang banna, ba teng a betse monna gore monna we ka mangole a ba re ka nte lengwe le le botlhoko ja. Ba teng basadi ba ba kitikiwang ke banna, mare mo nakong eno ye ke batla gore mo go wena a re fologa thaba ya Golgotha di diragetse. Ha ntse le ko ICU a ntse a tsentswe metšhini, ha makala a utlwa re ra batho re re Sunday is coming. Le ha go ka ba thata jang, Sunday is coming. That is why re reng thina imihla ke mihla sikwenza mkhulu wena. Modimo le hema Motsweding FM ka mantswe a supileng a 2025 a re ke le re ke re Rusi mewa ya rona e falotse. Ke a go kopa ha o fologa thaba se ye go ikgotlela, o se ke a go ipitika, o se ke wa go itšhunya, o se ke wa go italetsa, o se ke wa go nna taba tsa batho. Tsamaya o ye gae o tlatsitswe ka madi a kwana, o tlatsitswe ka madi a kwana. Modimo a le etse hantle, a Modimo a le fe nonoho. Rusi le ha dira dikanthoya ke sa ja bonolo.
Hallelujah. Libizwa ukuthi moye bokwe. Hallelujah. Yo. Okare ka sabaile. Okare ka tswela tsa convention. Na di tsa convention church. Hallelujah. Re a leboga. Borwa le bomara tsa go khutlo. Hallelujah. Mara kile bukile habashaka ba bodi mo batse. Bare mo bodi mo batha. Gore Jesu Christ. Gona le ba ba reng e a ba pore. Gona le ba ba reng a ba pore. Mara ba 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 reng a ska ba pora o ke sono. Ka konyana ya modimo. Gore mo botshelo ke ba sa go ra kere. O ka se ratwe ke batho go. Gona le ba reng ha ba go bona ba ba rekela ka. Swa. Gona ba reng ha ba go bona ba ba re o ka re modimo ka motshego fa. Ke bone ka morena Jesu. Re tswa la bommele bontate mme pele ga re tswa re na le dikitsiso re mosiki go na le yo o tlileng gore lebogela Ya, go ntse jalo. yo Batsadi, ke lebogile thata tlhe bagaetsho. Wa itse ke a lora thora re tla boela ga gape magotlang. Gore yana. re tla etsa ka dikgomo O ka nkgotse. e re O dikgomo tshweletse mabogo. alright Bagaetsho ke lebogile thata wa itse ke lo ratile man. The way ne ne tsena ka teng khwaere ya rona. Bagaetsho a ne o pele mabogo. Khwaere ya rona a ro pele phutha go mabogo. Phutha go a ro pele maruti mabogo. Phutha go apela di brei le wa ke moseki mabogo. Ke ne go fara bagaetsho. Ya go le jalo mo ngwana. go na le yo e lebetseng a re o tlhoropeleng modimo matsogo Ke nako bagaetsho ya ga Bishop Matelesi go tla gore lebogela. Ke nako ya ga Bishop Matelesi go tla gore amogela gore lebogela tota tiro e ntle le batho ba ba dirileng gore tiro e be ntse jaaka e ntse bagaetsho go se ba ntebala le nna o teboge. mantswe ya go ga se le ya akisi lo mogale man ko lo khatlile amen ke palelwa ke boitshoka gore bolela gore lo re khatlile Amen. ko botswedi ya fela amen o ka tsara go etsa diletsa go go kwa motswedi ya fela matsogo le bogolo kwane Ke ne wa tlotla e kala-kala e go leboga borra le bomma. Mme pele ga ke leboga botsamaisi jwa rona bo teng, ra rona o teng, ra mananeo. Yo e le ene a re rang a re wena o tsena fa, wena o tsena fa, wena o tsena fa. Mme moya wa Modimo e le one o mo gogang. Ke ne ke mo kopa gore the programs manager ya rona Re Tumeleng Mahetane a nna ka dinao le mmoa le bagaetsho ke ena re a re
ga ke buka ka nna go tsamaisa ke ene re itumele mahetane ba gae mme ga nosi go na le badiri ba SABC go na le ba motswedi ba batle go ba bona ba gae jaaka le batla go ba bona ausi ka nna fatshe tanyana tankamo reetsa tanyana o ba bitse re mo sa jaaka ba nyana ba ba teng ba di mo go le rona botlhe ke ba nana le mosedi le re bona o mo go le tube tsamela go ka ba ka le bona re batla go leboga Buma Pro Audio Sound re batla go leboga thata ba gaetsho gore thusa re matsipe re batla go leboga thusa thata ba gaetsho ausi Lerato ke tetso ga ausi Lerato re batla go leboga kgosi Mosiane nogeng re a leboga kgosi le mo ngwaga e fetile o ntse re thusa fela jalo re a leboga mookamedi mere le kereke yotlhe ya Mabasele mmogo le ya Montshiwa lekala le la Montshiwa re batla go leboga thata thulaganyo e ntle kana-kana e re e bonang eo o bidiwa ba gaisa go ba gaisa jalo ke gore batho ba gaetsho ba tsena kereke ba botikong le ba gaisa ya gore batho ba re matebesi ba tsena a ne go se jalo kebele sa ba gaisa le moruti matebesi o ba a tsena fa bona bogolo mo disautsile re batla go leboga thata re batla go leboga kwaedi ya rona ba opela wetsi wa itse le opela gore santana ba tsele kwa ntle re batla go leboga le baruti botlhe ba ba neng ba le mo programeng ba ba dirileng mantswe ba ba rafetseng ai gampiele gore go kolopiwa gaešo go kolopiwa tota le ba utlwile le ba independent tota le ba utlwile re batla go leboga le baruti botlhe ba re tlholong re ba bona ba le teng ba tshegetsa station se sa motsweding boeteledipele ba dikereke ka dikereke bomme ba merapelo borre ba merapelo magilti barwetsana bašamo le mongwe wa gaetsho le baagi botlhe ba bokone bophirima le ba bahikeng re a leboga ba gaetsho mme re ne re re ka la botlhano go se ko ba reetsa station e sepela o reetse motsweding fm mme o no tswelele pele go se reetsa jalo station se ga se ikhutse se simolola ka 12 o'clock bosigo
se fela ka 12 ka go shebile ga besase a re mo ga ke re ba gaetse re ntumeletse go bana maro na mamutika tsai ha ngwana go tsamaye sentle re itlhokomele modimo le mothusi wa rona re mosedi baradisi ba rona re a leboga lentswe la gago ka latao le nkgotsa la gago lesedi pray re a leboga le ka moso rra le ka moso amen ke a leboga a re le ka nna ra mkhane tshwaro amen dire sebohatse di re boloke di sebohatse le gaile mme di tsamaye le rona ka Jesu Kriste morena le mmoloki wa matshelo a rona amen